Yo guys, what's up? It's your boy Glenn making a video just for you. So karon guys no, seryoso yun kay seryoso man yung kong natawo no. Karong adlaw magbuhat ang mga pick-up lines. Mga ancient pick-up lines. Let's do this. Intro sa diay. Kabaw baka kung unsa ang naani mo nga wala ang uban? Ang akong kasing-kasing. Boom! Dili ko genie, pero I'll make your dreams come true. Boom! Boom! Lonely lagi imong lips. Kasi ganahan ang kigmits ako ah. Boom. Karon pa ako ka-realize na parihambog na sa kung sunod nga uyab. Boom. Miss, unsa English sa gihigugmati ka? I love you. I love you too. Boom. Hi, nice to meet you. I'm Glenn. I'm your next boyfriend. Boom! Kung dili man ka ako pwede ra sad imuha na lang ko. Boom. So mauro to sa karong adlaw guys, no. Thank you guys sa paglantaw. Shout out guys sa akong amiga. Pwede sa dili amiga kung ganahan siya. Lori Melicera, birthday niya karong April 25. So mauro to guys no. Kung ganahan ka ng video, please like the like button kay I like you man good. Boom! And also subscribe para daghan pag video sa mga buhat na ako. So thank you for watching guys. Like and subscribe if you like this video and subscribe to have more videos. Bantay bitaw di ko kauyab ning video Peace! Di ta uyab, amigo ra, pero nga naman lahi ra lagi.